Bukoni ekhaya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngumprofeti wakho lo umkhulula amadimoni egameni likaJesu Kristu umthi nasekuseni angene ngelevile mandla egameni lenkosi ngoba levile uNkulunkulu ifane emadlozi asiqinisa endleni yokukholwa la ukhona khona ekhaya egameni lenkosi umthi akuvusele nasekuseni once again ngithi ke kuyinjokoto lenkulu kakhulu ukuthi sihlangane nawe namhlanje ekuseni ngelevile uNkulunkulu levile mandla lesiqinisako imihla nemalanga egameni lenkosi namhlanje ngifuna ukuthi ngikwenza balethi awusiko wethwana egameni lenkosi noma you are not alone kulesimo sakho egameni likaJesu Kristu ngoba kulesi sikhathi uyakuva ngathi matishati ngotempilo uva ngathi sewethwana uNkulunkulu akasekho kepha namhlanje ngizokutshela amagama lathi kulesimo lokiso awusiko wethwana kepha uNkulunkulu ukhona egameni lenkosi encwadzini ya First Kings noma ke emakhosi ekuqala chapter number 19 verse number 8 verse number 7 uthi ingilosi yasimakaze yaphindze yabuya kwesibili yamthinta yathi vuka udle ngoba luhambo lusethatha luze kakhulu egameni lenkosi ngakho wavuka wadla wanatha lokho wamnika emandla ekuhamba emalanga langu-40 nebusuku nobungu-40 waze wefika entsabeni yaNkulunkulu iSinayi egameni lenkosi ngithi ngibukele ekhaya la ukhona khona akusho amagama kafishane ekuqinisa nje la ukhona khona esimeni sakho mhlambe ufungathi impilo seyigcina la egameni lenkosi ufungathi uNkulunkulu akasekho egameni likaJesu Kristu mhlawumbe nje usesibhedlela uyagula uzosho amagama uthi kungcono nekufa kunephila lempilo lengiyiphilayo egameni likaJesu nginemagama lapha engizakutshela nathi awusiko wethwana egameni lenkosi kepha uNkulunkulu khona sibona indzaba lapha egameni lenkosi ya Elija umprofeti waNkulunkulu umprofeti lake wawubona emandla kaNkulunkulu ngasemuva egameni lenkosi aqhuthelele nebaprofeti bakaBhali egameni lenkosi elibhayibheli lithi Elija wambita uNkulunkulu wakhe wasiyavuthisa umhlatshelo bakabhala abaprofeti bambita uNkulunkulu wabo lo mbhali wangaphenduli egameni lenkosi elibhayibheli lithi wase Elija uthi bonke abaprofeti bakaBhali ababulawe base bayafa egameni lenkosi elibhayibheli lithi Nkosi yami inkosi lapha yalelivelelo nenkosi yakhona enemJezebeli egameni likaJesu Kristu bathukuthela kakhulu ngalesento sa-Elija bafuna umbulala egameni lenkosi elibhayibheli lithi Elija wabaleka wayobhaqa emahlathini ngokwesaba inkosi Ahabi naJezebeli egameni lenkosi elibhayibheli lithi wabhaqa emahlathini angathi ukuthi utawushonaphi kepha abe athi ukuthi uNkulunkulu itolo ube naye wavuthisa nandi egameni lenkosi yembukele ekhaya angikhulume ngithi lo uNkulunkulu wayitolo msenkulunkulu wanamuhla unawe esimeni sakho awusiko wethwana ngabe uyagula ngabe uphathekile ngabe weswele awusebenzi ngithangisho ukuthi kunesimo sakho leso awusiwe wethwana kepha uNkulunkulu wakho khona eBhayibheli lithi Elija sebhaqile asehlathini usho amagama uthi hawu uNkulunkulu manje Nkosi yami uthatha umphefumulo ngimane ngife kunokuthi ngaze ngibulawe mina ngiJezebeli Elija azobona lesimo lesempi kwakhe ubhaqile usehlathini angathi mbukela ukuthi la ukhona khona ukuphi ubhaqele yini ubalekela yini yini oyibalekelayo nasimo sembi kwakho kuyasibona uyasibalekela egameni likaJesu ngapha lo mprofeti uthi Nkosi yami kungona nekufa ngoba la ukhona khona ekhaya kunemlogulako manje lothi hawu Nkosi awusangithathi ngani ngasingone kufa lothi ngasha kanje egameni lenkosi lo mnye uthi mhlawumbe uyahlupheka akawuthola umsebenzi uthi hawu Nkosi ngone kufa nokuthi ngaphila phakathi kwehlupheko egameni lenkosi kepha namhlanje angivunguvukane emavi emagama okuqinisa ngithi Nkosi yami lesimo sakho awusiko wethwana egameni lenkosi elibhayibheli lithi uNkulunkulu wathumela ebawabayi egameni lenkosi wathumela ebawabayi aphethe ukudla egameni likaJesu Kristu aphethe nemanti egameni lenkosi afika wabeka phambi kwa-Elija wathiwa kadle akanathi egameni lenkosi elibhayibheli lithi le ngilosi yaNkulunkulu yasiyakhuluma yathi Elija dlani uphindze unathe ngoba le ndlela lodayihamba iseyenze kakhulu egameni likaJesu Kristu ungathi lamhla ngithi angikhulume nemuntu ekuseni logivaphile longenathemba ngithi nakudla dlani egameni lenkosi livula uNkulunkulu namhla
uvuke uqhubeke uyibuthe ngoba indlela yaqhubeka egameni likaJesu kwangathi abe ngiyasho ngithi this is not the end of the journey but indlela yaqhubeka egameni lenkosi. No matter your tribulations, no matter the mountains, no matter the sufferings, but angisho ngithi indlela yaqhubeka ayidini la egameni lenkosi. Ngizibukele ekhaya asutibulala asudaphiswe ngokolwane vuka uyibuthe noma asugule kanganani egameni lenkosi. Kepha ngithi indlela yaqhubeka ayipheleli la egameni lenkosi. And ungesabi lutho uNkulunkulu nawo egameni likaJesu Kristu. Asinobhala eBhayibhelini, if God is for us, who can stand against us? Usibangabe uJehova engakithi yapha ngabe ngibani longamelana nathi. Ngizembukele ekhaya lenkinga sembi kwakho inqane kunaNkulunkulu ayisiko madima phambi kwakhe egameni likaJesu waseNazaretha. Ngithi uvuka uyibuthe indlela yaqhubeka nalamuhla selemandla lamasha eqhubeka. Ngiyathi ukhathaleke phangisi namhlanje kuthatheka uphakame ekumadini uNkulunkulu akukhuleke nawe. Namumbukele uNkulunkulu ekhaya ngiyamkhulekela emandla aphelile ushayiwe ethi inkinga etimshayile egameni lenkosi. Ngiyamkhulekela Nkosi imphe amandla lamasha nesibenza aqhubeka akukhonde uzobe umlanze egameni likaJesu Kristu. Amen. Mukele ekhaya ngomprofeti wakho nomfile amadimoni. Ngisekuseni angiphinze ngingene ngisho lokho ukuthi kuyindoda lenkulu kakhulu kimi ukuthi ngihlale nawe kulolu hlelo olukhulu kangaka sihlebelele uNkulunkulu kanye kanye egameni lenkosi. Angithi ke utawufuna umbona umprofeti for iwona noma uyamthola njalo ngalesithathu nangemgcibelo egameni lenkosi from 11 ekseni till late egameni lenkosi. Utawufuna ukukhonda nathi khona espiritual siyakhonda ke njalo ngama Sundays kusukela nje nga 10:30 ekseni till late egameni lenkosi. Utawufuna kumshala umprofeti uyamthola swazi mobile wakhe 79490 aliyo amthola uMTN wakhe lothi 76357474 egameni lenkosi. Ngithi angiphinze ngumeme egameni lenkosi. In this coming Friday sinenkunguthela ingane zivela ye-online prayer egameni lenkosi. Sizabe sibhukusha nje sibhukusha kumoya kaNkulunkulu egameni lenkosi. Siyabe kuphulekisa abagulako nalo sinabantu abathandazelwa egameni lenkosi. Labangasebenzi abantu bakhulekelwa. Ngithi gijima nemndeni wakho, gijima nemntwana wakho longathole isikolo longathole umfundzate ube nesitamkhulekela utawukhuleka egameni lenkosi. Kwangathi ekhaya la khona inkosi yami sayingakuphatha. I love you more. Amen.